Dobuwe ba dognata phokele titio aso mo tikba mutobo ko aderki takasolo tigna kuba o kya email weda KNU Mutraw news ni lo with asu okodogna barki tablu Honi hanalai paglik yang pokode tinya itak salai pa plata mi we pioti masoro kalaklopadosu bu ada kuru hakwapu phela masa thoda ki khito khidoki kiani wokho anarichi chitemini sakto kyo doglu tatubla timindo apwa nulo khawa pioti masoro apwa woda phe mewes kapu de blo we alaki phe wokho chitinari lucy yamini sakto nulo khagdo wed blo ni lo tadu kiblo le betenya bala pioti masoro apwa tiwe daga bado de kho tamalati o teniba tini dibawe ni lo mangda phe lama sa thoda ki khoto kidoki kiani wokho queenary sakto kion dog lita triple timido apwa ni lo khawe pioti masoro apwa o hi kle tabita baphe matho do titi u bas khotu pa photamunu tegba de blo do phe ha kho tenari sakto ni lo khagdo we pioti masoro apwa o eda phe titi u do matho bas jebulo to kaklemunu de blo ni lo tadu kiblo le pioti masoro apwa tati dabado tamalati o tini bani lo mimi KNL apwa de kho tati dabado to bani lo tadu ketawedai aphoko petinya bala pioti masoro apwa titpha khana soda klopado klopo su du the wopu do community bokopo tapio ma alokle thoboni lo petinya mala lama sa thoda khichi nui to kidoki kiani wokho tenari asagdo tilawada yenari asagdo pioti masoro owada phe phapu tukle do ma thod du khalona soda klopado tekia khishi nui plusu puto kosa buadagru hogwo buakho lotes bueda do to tepha di amewe naputo podcast to thoyopu to bu ada to do tonyo to de phani no petinya mala pioti masoro khalawada klopadosu bu ada to bu ada guru hoko pudia kho to la obu phenil pha okile to bu tbula ba phako pakhi thokweda su to khla khela khakhani petinya ba wada ni lo teniai tak so mi wada pwe lo mo wado nada phoko de ba mi thobo ni mi da sai sawala ki to ni lo w